ndabakunda cyane ni Clever Bemba abakunzi b'Intare Official mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo mugire imana n'amafaranga muraho aha ndaje rero mbazaniye amakuru Intare za Sarambwe zamaze gusinya zivuga ko zigomba kwisubiza umujyi wa Uvira kiripre kirneje kandi mu buryo bwihuse zamaze gusatira umujyi ndaza mbivugiramwe kandi mbibabwire uko byitwaye muri aka kanya uwitwa Pelo Luwala yamaze kuza ubungu bari mu ndege agiye kuza mu mujyi wa Goma numwe mu banyamakuru bakomeye kandi bapingana na leta ya Kinshasa kuko numwe mu bahizwe wabaga muri Belgique turaza nabyo tubirebereho hamwe eske Pelo Luwala yaba azanye iki azafasha iki nk'umunyepolitike umubare w'ibyangirijwe muri teritware hariya mu mujyi wa Uvira muraza kubyumva abasenyewe amazu hari igihe urasanga harimo n'umuntu wawe bantu banjye rero mutega amatwi rwose ngiye kuza kubabasomera ibyangirijwe hariya Generali Firemo Yave nawe yamaze kugezwa imbere y'inkiko uno munsi araburana nabyo turaza tubirebere hamwe ni mu gihe Kinshasa abajenerali bahaye gasopo Perezida Felix Tshisekedi Kirumbo bamubwira ati we Keba okosambwa Keba na 5 ataba abantu urakomeza kubakoraho no kwibasira biraza kukugiraho ingaruka nawe bikaba byakomeje kumutera ubwoba abakunzi rero b'Intare Official utari wakora subscribe nakore subscribe mukande like musharing ibiganiro byacu ubundi twibanire 5 kageretse ku kandi ndabakunda cyane aha ano makuru rekanyatangirire ahangaha mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho ibihavugwa ariko mbabwira ko Intare za Sarambwe ziraje kandi ziragarutse rwose ziraje umujyi zigiye kuwinjira ni nyuma yaho ibintu byari bikomeye ibintu bitari byoroshye ariko Intare za Sarambwe ziravuga ati nago twatererana abaturage twitangiye tumara igihe kitari gito abaturage turwana kugira ngo tugere muri ahangaha muri Uvira tusa kuhava kubera amatiku ya leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo tubyubahirize twemera kubyubahiriza ariko ntabwo twakomeza kwihanganira ko guverinoma ya Kinshasa na guverinoma y'aba FDL na guverinoma y'imbonerakure bakomeza kwica abaturage turebera guverinoma y'abazalendu guverinoma y'abazungu birabizungu ariko reka tujye tuvugisha ukuri mu mategeko mpuzamahanga y'intambara buro ntabwo byemewe gukoresha abacanshuro kubera iki baza muri Kongo bikemerwa baturutse muri bihugu byo muri Amerika muri Colombia abandi bakava iriya bakava Burayi bakaza kandi bikemerwa ngewe rero ibi bintu rwose nagahuma munwa ibi bintu birabangamye ibi bintu sinzi uburyo tuza kubivuga Intare za Sarambwe rero zikumara kuva muri Uvira ziramanuka ziva Uvira ziraza zigera Kavimvira ziramanuka zigera Kara ziramanuka zigera Kahwizi ziramanuka zigera Kiriba ziramanuka zigera Runingu ziramanuka zigera Kabunambo ziraza zigera Sange zigera Nyakabere Mutarure Bwegera Ruberizi Ruvunge Mitibiri Kamanyora Gatogota aho hose abaturage bari kuzigenda inyuma b'abanyamurenge bose bari bamaze kugenda imbere kuko bo bagendaga babafungiye inyuma ariko abaturage bamwe baza kugwa mu mitego y'abazalenda basubiza inyuma bajya kubica abagore babo bajya kubasambanya n'abandi bajya gutwikirwa amazu Intare za Sarambwe ziravuga ati reka twubahirize ndetse dushobora no kuzagera muri cya cyerekezo cy'ibirometero 75 nk'uko Amerika ibishaka tuyishimishe mwogahekamwe bakimara kugera hariya mu nzira bageze Nyakabere wazalendo nabo baramanutse baraza bagera Gahwizi Kara baraza bagera Kiriba ndetse batangira kumanuka mu misozi ya Zaruningu na Kabunambo na Sange batangiye gutera amabombe bayatera mu baturage babandi babahunze
batangira kohereza ibibombe imbere ku buryo byari bitangiye no kuhungabanya umutekano w'abaturage no kwica abaturage b'impunzi bavuye mu mujyi wa Uvira bahungira mu bice birimo umutekano kuko ntabwo bari bizeye umutekano wabo mu gihe Wazalendo na FDLR bagombaga kugera mu mujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe n'Amadubu baragenda baricara baravuga bati twe twafashe Uvira kugira ngo turengere abaturage, ubu se turaba tubasigiye nde? Turaba tubasigiye iki? Biraza kugenda gute? Abaturage barishwe, abandi batwikirwa amazu, abandi barasahurwa, abandi bajyanwa kugeza amagingo yangaya ntago hari hamenyekana aho bari, gusa imibare ikomeza kugenda yiyongera abaturage bamaze kwicwa ndetse n'abashimuswe. Ibyo byose n'ubugizi bwa nabi na jenoside ikomeje gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge muri kiriya gice. Mama 23 rero n'abatekinisiye nubwo Ngoma Nzito ndetse n'Amuriya Kutumba babashije kugera muri uriya mujyi bakaza gukora akantu ko gushaka guhishira, bagafata bamwe mu banyamurenge bakavuga ko bagiye kubaproteja ko hari imbaraga za guverinoma Kinshasa za force speciale barabita ibihunyira ngo bagomba kubaproteja ndetse babashyira mu modoka ko ari ukugira ngo abandi nabe bavaho bihishe nibaza babice. Ibyo byarabaye bakomeza kwicwa. Hari abitwa ba Kado barishwe ni umuntu Fureru, abitwa ba Mayere barishwe, hari n'abandi benshi bagiye bicwa ndetse mwagiye mubibona n'amafoto amwe twagiye tuyacishaho, ariko cyane cyane bari mu kurubuga rw'Intare official mwagiye mubibona mwogaheka mwe. Ibintu byarakomeje kandi biragenda bikomeza kuba bibi. Gusa ikibazo gikomeye nuko hejuru muri chaîne de montagne muri ho plateau na moye plateau ya Fizi na Uvira Intare za Sarambwe n'Amadubu bakirimo, baracyarimo kandi bagomba kwivuna umwanzi kuko ntabwo bazemera ko mwabibonye ko nejo bundi hariya muri za Bibogobogo Abarundi bahiyongeye ku byinshi bashaka kugira ngo bajye kwataka za Mpwezero n'ibindi bice bituwe nabo mu bwoko bw'abanyamurenge hariya muri Minembwe. Turi kugendana mwogaheka mwe, turi kugendana. Intare za Sarambwe rero ziraza zirabireba zirabyitegereza ziravuga ati kaba jama badukurikiye naho turi kujya hose ndetse bakabakomeje kwibasira abaturage no kwica abaturage, ibi ngibi byo biraza kubyara iki? Baravuga bati ntago ibintu dushobora kubyihanganira, ibintu rwose kubyihanganira biragoranye, ahubwo sinzi icyo twakora. Intare za Sarambwe zavuye mu gice cyari zamaze kugeramo zirazamuka zisubira Sange, zirazamuka zigera Kabunambo, Runingu ndetse zigera Kiriba. Wazalendo na FARDC nizo FDLR nizo mbonera kure birukanka mabwa, bazamuka bari kwerekera Gahwizi na Kara ndetse na Kavimvira. Ubu ngubu niho bari, ariko Intare za Sarambwe ziravuga ziti ntago ibi ngibi twabasha kubyihanganira. Bari abaturage bakomeje kurengana, abaturage bakomeje kwicwa no gukorera iyicarubozo n'abagore gusambanwa bakabanduza ibirwara, abandi bamara kubasambanya bakabica. Ntago ibi ngibi tubyihanganira, tugomba gusubira muri Uvira mu buryo bwihuse. Iriya miryango mpuzamahanga za ONU nizo za Amerika ntabwo babonye ubwo bubasha, nta n'imbaraga bafite ko bagombaga kuza bagacunga umutekano w'abaturage, none ntacyo bakoze. Nemeze nashidikanya ko politiki ya 23 AFC mwarayibonye kugira ngo bave muri uriya mujyi. Nibamara kuva muri uwo mujyi Wazalendo baze bakore biriya bikorwa, ndahamya ko amahanga hari icyo mutabonye, hari icyo mutabonye mwogaheka mwe. Amerika hari icyo mutabonye, Ubushinwa hari icyo mutabonye, Uburusiya hari icyo mutabonye, Israel hari icyo mutabonye, Ababiligi muhora muteranya hari icyo mutabonye. Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gufata icyemezo cyihuse ko bagomba kugaruka muri amujyi kandi bagacunga umutekano w'abaturage mu buryo bwuzuye nkuko bawucungaga. Abaturage barakomeza batakamba bavuga bati twebwe abaturage igihe M23 riri muri aka gace twe dutekanye kandi tubayeho neza, ariko ikimara kwava ibintu biragenda birazamba. Wazalendo murebe uko batumereye, bari kutwica kandi batumereye nabi. Ati amahanga nayo ntamenye icyo gukora kandi bagire icyo baturengera kuko twe turateseka, dufite ibibazo bikomeye.
murumva ko ibintu ntabwo byoroshye. Amazu kawenda leta tugenda turebere hamwe uko byitwaye, ngo abantu basenyewe amazu abo muri community y'Abanyamurenge ndetse bakanibwa na Wazalendo na FARDC n'abagore b'abasirikari b'abaturanyi babo. Nugwanga abagore b'abasirikari, mwumve ukuntu hari abantu batagira ubwenge. Hari abagore b'abasirikari b'aba FARDC basigaye hariya, M23 bamaze kugera hariya, nabo batangaga amakuru ariko bari baturanye n'Abanyamurenge. Ntabwo M23 hageze nta wigeze ahutazwa, ariko bo babonye ko Wazalendo bagarutse na FARDC bagarutse kandi bari abaturanyi b'Abanyamurenge, baragenda bajya mu mazu yabo barasenya, bakora bya bindi byose, bariba ibintu babimaramo, kandi bo Abanyamurenge barababaniye neza. N'igihe M23 hageze nta wigeze ahutazwa ngo nuko ari umugore wo mu FARDC ari umugore w'umuzalendo, nta wigeze ahutazwa. Ariko bo murebe ibintu bari gukora, Imana izabibishyura. Aha, ngaho mwumve noneho hano baravuga ngo personne de la communauté Banyamurenge dont les maisons ont été détruites et pillées par les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est bien. Les FARDC, des femmes militaires et certains voisins. Donc, bibwe na Wazalendo, banasenyerwa na Wazalendo hamwe na FARDC, abagore b'abasirikari n'abaturanyi bamwe babo. Hari uwa mbere uwo bita Muyoboke Boss, ni perezida wa mituweli y'Abanyamurenge muri Uvira, inzu ye yarasenywe, sibyo? Uwo bita Revera Simon, inzu ye yarasenywe n'ibintu byose birajyanwa. Mujanga Rutibana, inzu ye yarasenywe n'ibintu birajyanwa. Colonel Mugema, inzu yarasenywe n'ibintu birajyana. Mutanga Robert, inzu yarasenywe n'ibintu birajyanwa. Mushambara François, kwa François rwose naho niko byagenze, inzu yarasenywe n'ibintu birajyanwa. Shadrake Kambari, inzu yarasenywe n'ibintu birajyanwa. Kumva ko ibintu rwose byarazanze cyane, ibintu rwose abo bose ibintu byabo birajyanwa. Uwitwa Pasteur Buhungu, Rushambara Olivier, Kiruhura Edi, Ndabarishe Eric, Nema Mukongo, Ndabunguye Joye, Revera Munyiginya Antoine, Revera Gasambo Philippe, Muyoboke Jarike kabiri, bamwibye we no namaza abiri yasenywe. Yoweri Miritsi, de Clerc, Revera Sibomana, mugengeze kwa 20, Keziya 21, Kineza Mathieu 22, Nyamutegetsi 23, Pasteur Mudakikwa. Aba bose n'abamazu n'ibintu byajyanywe. 24, Pasteur Sebatware 25, Bizimana Eric 26, Buraya 27, Pasteur Mujyanama 28, Deje Bizuru 29, Nyaganza 30, Pasteur Samuel n'amazabiri yasenywe 31, Ruhanga Mureta 32, Nyamubyeyi Bikanura 33, Nyabirori Ngabire 34, Ndayambaje Alex 35, Nyakagabo Ntagambwa 36, Vena 37, Muhorana 38, Mvuye kure Kamerete Kiruhura Felix, Sebatware Elize, Bagaza Eritier, Pasteur Budederi, Ngabo Vedaste, Jondwe amazu 3 niyo yasenywe. Gatsinde Matata, Pasteur Muhoza, Gatoni 50, niwengezeho Revera Mashake. Aho
basengera rero habashe gusenywa harimo Eglise 37e Cadase, ya kabiri Eglise Methodiste Libre 33, Eglise Calvary rimwe na Eglise ya mbere ni Eglise 37e Cadese mirongo nawe ya kabiri Eglise Methodiste Libre, ya gatatu Eglise Calvary, yino yitwa EEPG, nayo ni ya kane Organisation Infrastructure Touché ONG, Ebenezer Ministry International, Bâtiment Scolaire Institut Shalom. Aha rero nahamaze kumenyekana, ariko hari ahandi hatari hamenyekana naho hasenywe. Urumva ko ibi ni ibintu byakoranywemo imbaraga navuga zikomeye rwose zo gusenyera Nyamurenge. Akaba ariyo mpamvu mama 23 yamaze kuvuga ati ibi bintu ntago tubyihanganira, ahubwo tugiye gusubirayo n'ibindi byose bitari byangirika. Wenda turebe ko n'abari abafashwe bugwate nabo twabasha kugira abo twarokora. Reka twigire ku rukiko rukuru rwa gisirikari rwemeje gukomeza urubanza rwa Lieutenant General Filimo Yave. Yes, nk'uko bivugwa urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwatangaje kuri uyu wa kabiri n'umunsi w'ejo tariki 20 z'ukwa mbere icyemezo nyarwo kubyita byari byatanzwe n'umwunganizi wa Lieutenant General Filimo Yave Irunga, wahoze ari umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo z'igihugu 3e zone de défense, nyuma yo gusuzuma inyandiko imwe rukumbi yatanzwe ku ruhande rw'uregwa yari ikubiyemo n'ubusabe bwo kurekura umukiriya wabo by'agateganyo. Urukiko rwanzuye ko ubwo busabe bwakiriwe mu buryo bwemewe n'amategeko ariko bukabura ishingiro, bityo rutegeka ko iperereza n'imanza bikomeza uko biteganyijwe. Mu iburanisha riheruka abunganizi ba Lieutenant General Filimo Yave bagaragaje ibyo bise amakosa akomeye mu mikorere y'urubanza, birimo kuvuga ko urukiko rukuru rwa gisirikari rutari rufite ububasha bwo kumuburanisha, ko atagomba gukurikiranwa atabanje guhabwa uruhushya rwa Perezida wa Repubulika, ko yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko icyubahiro cye cyahutajwe, ndetse no kuba hari inyandiko mvugo zakozwe zitarubarije nk'ibiteganywa n'amategeko. Hashingiwe kuri izo mpamvu basabye ko ifungwa ry'agateganyo, ko izo nyandiko mvugo zivanywe mu biganiro by'urubanza, ndetse nuko urukiko rwakwiyambura ububasha bwo kumucira urubanza. Lieutenant General Filimo Yave Irunga akekwaho kugirana imikoranire n'abantu bo mu nzego zegereye James Kabarebe w'u Rwanda wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Kuva mu mwaka wa 2020 yari yaroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagizwe umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo za FARDC, agace gafite akamaro gakomeye mu mutekano w'igihugu kuko gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Iri buranisha ryatangiye hashize hafi imyaka 3 afashwe mu kwezi kwa 9. Ni ukuvuga ngo yafashwe mu kwezi kwa 9 afungwa by'agateganyo imyaka 3. Urumva ko ibintu biba bitoroshye gufunga imyaka 3 utaraburanishwa. Azwi ku izina rya Tiger, Filimo Yave abarizwa mu basirikari bakuru bakomoka mu cyahoze ari Katanga, muri Katanga kwa Kabila, niba abandi b'abaswahili. Bamwe mu banyepolitiki barimo Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika bakunze kumuvuga
kumuvuga nk'urugero rwo kugaragaza ibyo bita guhezwa kwibasira abasirikare bakomoka muri ako gace mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibyo birego byagiye bihakanwa kenshi n'ingabo za Kongo. Umuvugizi wazo General Sylvain Kenge yigeze gusobanura ko iyo winjiye mu gisirikare nta moko aba akiriho, ashimangira ko gufata no gukurikirana abasirikare bikorwa hashingiwe gusa ku mategeko n'amabwiriza agenga igisirikare, nyamara ibi akenshi ntibyubahirizwa. Abantu benshi se bari gufatwa si inkomoko yabo. Kuki abo muri Katanga n'abo muri Kivu zombi aribo bari gufatwa? Ibi ni bigaragaza ko ryavangura n'ubundi ryamaze kwinjira abantu banjye. Reka mbabwize ukuri ko leta ya Kinshasa ni leta mbi, ni leta ihungabanya umutekano n'umudendezo w'abaturage. Reka mashimire rero abakunzi b'Intare Official, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Turajero mu kanya twongera tubabwira uko byitweye no mu bindi bice. Imana ikomeze kwibana na buri wese wakoze subscribe, utarakora subscribe nawe tukamwifuriza gukora subscribe. Mukomeze kwibana natwe, mugire umugisha.